Ons is die Jaloersbokkies en ons gaan vandag piknikliedjies vir julle sing. La 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 la. 1, 2, 3. Boomstraat, Rikkerstraat is Boomstraat. Liewe lekkie bly nie, maar die is niks vir my nie. Boomstraat, Rikkerstraat is Boomstraat. Liewe lekkie bly nie, maar die is niks vir my nie. Boomstraat, Rikkerstraat is Boomstraat. Nou, laat toe om Jackals by die boom staan Sophia. Sway, die oner om kabay, laat die hare subay. Nabatavia, Nabatavia, oh Nabatavia, Nabatavia. Yes, I die bottle, en doe I die fles aan Sophia. Jackals die stress na Jawa en ek het eendag saam gaan koffie drink nadat ons gewerk het aan 'n baie groot show
En ek het haar genader op Facebook en gesê ek wil baie graag saam met haar iets doen. En toe het ons op 'n tafel gaan sit saam met Ashur en Ashur het sy gitaar saamgebring en ons het begin jam en toe het ons besef van baie van die liedjies wat ons as kinders geken het en leer ken het is dieselfde liedjies. Want ek het met Joa en Ashur gesê wat ken julle in Afrikaans en toe begin hulle die piknikliedjies sing. Toe sê ek maar hoe ken julle die liedjies want dit is eintlik ons liedjies. En toe sê Joa, Ons mense liedjies. ja, toe sê ek, how is it possible? Want ons ken dieselfde liedjies. So ons sing ook ou lama die, wie se kind is die? Dit is 'n piknikliedjie wat sê wie se baba is die? Wie se liedjies is die nou eintlik? En dan sê ons maar ons is eintlik dis eintlik ons almal. Ons is almal se hart. I would say that the Jaloers Bokkies has sort of two parts. We've got one part where we do sort of the traditional sort of folk Afrikaans music like Oud Lamadien, Alabama and all of this music that is embedded in history and tradition. And then there's a strong jazz slant as well. Nadine has a background in jazz music, so does Ashur, so does Yazid. I'm quite a big fan of jazz. This is my first time singing jazz. But so we've got sort of a under the big banner of Jaloers Bokkies, there's sort of two slants of music that we do. When Nadine first approached my sister, she was just we were looking for a different type of music, something that hasn't been done before. And then they approached me because Yazid and I, we belong in the Malay choirs. Play for different teams though. To be honest, to be honest, we rivalries in the Malay choirs. Is julle vyande? Only Malay choirs. And then we played them the picnic liedjies and Alabama and all of that stuff. And then this is what the sound we were looking for because no one has done this before. So it's type of like a vision into the market, something new, something that people will like. Fresh. Familiar with. And they're familiar with, yes. So this is something that everyone, black people, white people, colored people, Indian people, navy blue people, they all like it. They will all like it. En ons 'n bietjie vir almal, ietsie vir almal. Ek dink my planne vir die toekoms, my persoonlike plan vir die toekoms is net om mense weer sort of to familiarize met hierdie musiek. As baie musiek wat in die ou tyd vir ons ouers belangrik was en ek is bang dat hierdie sort of generation gaan vergeet van hierdie musiek en hoe belangrik dit is vir ons kultuur. So in die toekoms wil ek net hê meer jonger mense moet belangstel and they must understand it and they must be familiar with it. Dis my persoonlike Ek dink wat ook vir my baie goed is van wat Joa altyd sê is daai kultuur van hulle moenie verlore gaan nie, want dit is iets baie eie aan ons land.